eGauteng ezinye izakhamuzi zakumasipala Imfuleni zale zaphetha ukuyovota ngenxa yezethembiso ezithi ziyizeleze. Lo masipala iwona kuphela osafakwe ngaphansi kweso lomlawuli eGauteng ngenxa yenkohlakalo. I'm not going to vote because I don't know what I'm voting for. Enaledi eSoweto nakhona izakhamuzi zasabise ngokuthi angeke ziyovota kuze kube sibuyiselwa ugesi. Zithi sekuphele izinyanga zihlezi ebumnyameni. I never give vote abuti wak because I was suffering. Revoted abona bathu babona baphila hamnati. Embombela kusuke umsindo ngaphandle kwesteshi sokuvota ithula mahashe eBushbuck Ridge. Amalungu eEFF asola iANC ngokukhankasa ngosuku lokhetho futhi eduze kwesteshi sokuvota. We are sure that we are going to win this one. But what is disturbing, I think the ANC is shaken. That's why they campaign inside the voting station. I hope that all the people will come here and vote for their candidates. The ANC has been doing well in this ward. Western Cape ayishumi nanye amawadi abesingethe ukhetho lokuchibiyela. Ubushube kakhulu umbango eKnaza naseGeorge nalapho iDA ifuna ukubuyisa abalandeli bayo. There's still problems in this country. Changing the municipality doesn't change the problems. Akubikwanga zihibe esifundazweni iNorthern Cape okhethweni lokuchibiyela, kepha ke bevotelwa imikhandlu dolobha yomasipala ababili, iRenestonburg kanye nePhukwane. Izakhamuzi zithi zifuna kuxazululwe inkinga yamanzi. It must be water and toilets that people can use it. eLimpopo bekuvotelwa amaqembu iEFF kanye neANC. Izakhamuzi zithi zifuna izidingo ngqangi. Kulindeleke ukuthi imphumela yokhetho lokuchibiyela ikhishwe ngoLwesine. Ngaphansi komasipala waseMzimvubu zimbini iwadi bekhuphiswana ngazo. Kuwadi 18 kube nzima kakhulu ukuvota kuhamba ngonyawo lonwabu. Ukusuka ngensimbi yesixhenxe kusasa okuya ngensimbi ye-12 bese kuvote abantu abangaphansi kwama-50. Imbangela imo yezulu nganhlanga. Amanani wona makhulu because we have 780 yabantu eregistered but sicinga imozulu mhlambe na contribution and also nemeko yokuba abantu apha emini uninzi lwabo besemisebenzini mhlambe ba-awe kuba kovalwa phango 9 so basithathela ixesha labo kakuhle. Abavoti abakwazileyo ukuba bavote bathi bafuna ukubona uphuhliso kwindawo abahlala kuzo. Ndivotile kakuhle ndivotile nje bendirhalela ndicela ukuthi sike silungiselwe indlela apha ebadibanise indlela imbi zindonga xa singalungiselwa nje indlela nabantu abethu bachola umsebenzi abantwana bahleli. Imishoni ejongene lolwenyulo ephondweni ithi kuqhelekile ukuba abantu bangaphumi ezindlini baye kuvota xa imo yezulu imbi. Kuyanetha and ke abantu ekuhlaleni banayo lonto yokuba bangafuni ukuyovota kanye ukuphuma ezindlini xa kunethayo. Imeko zokuhlala noqoqosho kuquka intswelongqesho, unqongophala koqoqosho kudla ngokwenza abantu abatsha kube nzima ukuba baye kuvota. Kwindaba ze-SABC Ndinkululeko Nyembezi, eMpuma Koloni.